Ubwansu bw'Umugusii. Muri Ndizi TV na nechinga kichinde chabene gukwale ne somoro beri Omogano yuko jirakira litugo lya Jumatano ujage jinsebere chamarwa bakajinseze to nere bagaye bene gukwale ne somoro beri yo wikaranso ikerinde nayo ramanyu Omogano umurubiri Omogano ikera litugo Jumatano botambi ko ratanda bageni bakirengenjo bagotebe Omogano bo kibayiburetu ngakibakinire ngakibakorete mirema sense to ya Kenya nande ngayibare bonigana ngayibarengete ko cyose nere bayo no gukwale asenjere yabene obenenje go ikomenyura na bakwana utubati asensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital waiga sensemo ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News onya chinga kito tweet @Ndizi TV News ende tumayosko jusi kerengal kyao na bogo tumagutira se namba irasiskini ya urabu igo toska enoro murubiri Omogano ono sukuru na bonde tora tebi majumuri ya ningo na ganga itole tumakwandira so murubiri biyamana se go ikase itaiga kurwa se Matoke TV karibu nje ngoro kusamwiri omweri Kibwage aigane ensakia isoge settlement scheme ntaraja scheme Mugirango mahati na renge na kinerete no nyiboire nkamanya kole mero mawa gocha korwo bwalimu Sentara ndo bwalimu ne nasometa kamagambo ngasoma na Kisii High School. Egere sokoro tutaraika bono ningani onte ngai kweburetu. Mwaka kikweburetu tumauske ujika webodi ba ombara bya tumauska nande gocha bono tumoja gocha igai scheme. Wana abo baibodi ba ne Kibwage na ro mwaka. No mongi na baba arekoro kunyote. Yote. Ngai bodi rwabo Moniango lakini onkinerete ya chenge yonse bibire Mugirango bire. Kero mwaka kwete ne ndugu anene bagakwa tunganyete korwa Moniango. Tugaje chenge tunaba sinange tole. Ana kinere tubana ende na somete kamagambo. Ngakora kape yane 52 ngaje cha Kisii High School mwaka 53. Nkarwa musine na sita. Mwaka kiyo kweboru Kibwage rende mwete gatumanye mwaka kwebore tu. Kwebore tu mwaka 35. Nandikire mwaka 35 na kwebore tu Moniango. Yo karenga kweboru asenge yerende. Njomo kogoti. Asa my mom. Oso baba. Njomo kogoti kabisa. Na kwebore tu mwaka 35 hivi. Mokoti abana barenga rende kweboru kuya kwalenge minabu kerwa beto mokoti Kibwage. Enamba bunango tebigwa. Na baba igolita abana 14. 14. Lakini wana watu asawa between 6. Abaiseke babere na bamura bane. Wana kweboru abo wana wachakire school abo bamba kwerde school Kibwage. Tata iga kwete ndomoke. Ndego 3 years iga. Omonginere na batorera iga paka bunango kolemeremo. Yaga kwekara na saire ya siasa. Mwaka 69. Sukuru ge bono kwairuri kweboru alia na watero musomino na sirete koromoke. Sukuru girende na no mamu minakwira. Jenga magambo nchagete. Tuachagete chibare koroka sabu a sabu ngachaga sabu a mwaka 45. Na kasoma yono primary acha kaira bakoroka kape that time form 2. Kape neliye ngakiyo. Kape ne wana rero gere standard 8. Nigo akora kape. Ngakora kape. Ngachoru cha high school. Karwaro naronga soma 4 years ngakora school certificate. Mwaka 56. Kaende courses mwaka 57 na 58. Koske wajete P1. P1. Primary teacher 1. So kaende school kasoma Nduru.
And was made the headmaster the same week na The same week. Ukarwe kora jikarwa kore P1. Ukaenda school, ukaenda nduru. Ewan. Ando kabeku ukaba My teacher. Maticho utarengo gosere ndena ngwa wate grade ku etitebuya yakagarana. Tarengo put it. Na yo rengo reno wana tarengo. Ntware kaba tu. Tuliona watu primary na intermediate. Umwalimu primary head na intermediate head were two different people. Or your intermediate tarengo when you were already transferred to Gusii. So I went straight to become a headmaster. Mwaka kiyo lenge no nyoro mwaka 69 59. 1959. Ayona wajire nduru. Kwa bero mwa teacher. Yeah. Kwa post we wono to tebirenda kana kwa ndra teno bwanu bwa wono kwa bero mwanu wa chakru bwanu bwa. Na wana so metu bia. Na nyanko regretting tisome timia kan buna na ta geten somi. To some timia gar ba to some. Na so metu 2.5 years. Abunduru. Kai were assistant education officer. 61 July. Na ndi wana 61 yeyo. Ego ka December. Tukata ne district ya South Nyanza Karuchi district ibere. So I moved on from assistant education officer and kaba deputy district education officer Kisii. No mosongo lengoro ochete. Nera kaba nera district education officer lakini to my rating orenga nanya my boss diochi gotu ata isaini gasi azigire ni bona gwaro kare me bona kange nafasi ngakore gasi abali munje nare go promote abali munje nare kolika na nefisi je nare ko harmonizing ambi abaretire ko the various schools ngi ngende kirwa tena kirwa wete kwa korte B1 ukaenda kewo we teacher ndio kwa irwa side kenge ndio kwa kini wekero ngi kyara ko garo kwa kwa rengo moge kabisa Kibwage kwa rengo moge. I don't know. You talk about my seniors. Mina wata walimu kwenye baso 10 years hapa P1. Hayo almost 7 years. Lakini ndio tukakora interview ngaita ngatangana. I think in interview rate ngana inkiba bagere nkababwa interview era kwana kono kwa bero education officer kimere mu wakora tena boko to kwenda otwara ko tena kwa promote ya balimu kwa bekire mero bya sector education akikwa gendere Kibwage ngo ikere na tabanga ni Kisii abante ke golikiane ninjende the only educationist because it na so eto obisiga na organize it to another secondary school sababu tu abwate Kisii itu anyore to na nto karuo na nerero nto anya konyore ni other secondary school bagaba pakiri wana so we went to kaenda Kisumu education office umobisaka babiti cruel lakini nende the situation was handled buya akarwa katanga wana tingo kwana ne unuganda njenji cheseno togocha akatoa dibatu atagite one secondary akatoa tu atabia imare kubolia bagusi serikali yabaire yemo tierio takaigubuya tayaba ne litware gusaba ngeri wana moko yanda asigete kamata ya yeta litwa gusabira na litwa no egocha akanga pi atari olie gento ndanja anyamo gwanja olie bere sameta so we got 2 secondary schools in 62 totari gocha kanyara anyenta gendo obisi yo de kero kwarenge mu education of sankwale de bintu kite kusie binge kero kwarenge orobo kina Kibwage nkwa maite no choko mwalimu go sinkwa bwate birengere to choko ban obwalimu kwarenge to choko babo se yabe de ban by the way Mugirango, I don't think in interview by the way na waya renga an option lakini na bugete ngende police ngarangiru nyagitali ngagenda King George Hospital, you want to go to Kenyatta.
yarangi church tukakora interview ngawa admitted onega toachiko kora echi round go visit chi ward. I gave it. I didn't go back the following day. Okay, I didn't like the sick people. Okay. Kind of Silver Teachers College. So now 2 years. Now you need to get anywhere. Yeah, I was offered in Emiramun Standard Oil Company. Na tea research station tokoi kujua sasa elin taragenda course lakini karanga kogenda isiko no my mom gara chande ketende karubu ali mwangega ngara karubu ali mwakega then kama kwende course ilikuwa ya waso tenduru no watu metu atangani tari ngene serikali ya utume tone ko musaro mutangani lenga kwa kalinga ke 390 Masaro no mutangani siringi 390 umoti kokonya jarenge yuse jarenge chinga charo sembe jarenge chinga chare but the way inchenkora tabia abantu at the end I don't think I worked for money. No. I worked for work. I liked working. Kiaira unaona uko kina kwane na wo my mom arego konge kasi sana. Ngakore kasi ndomoke ukano mondo manene. Bueno kanara meremo jwana buna wane elia baba tiri saje bakonga 600 kaenda ni qualified teacher ngonya ko so minga ngende ndenda ni my mom 150 shillings ndibono tarari kwa ndara imogi course so akana imogi course ngoja nene ga na bekirunia home 390 jarenge so I worked for it ngakore nyange I bought my own dowry ngakana my wedding cost. Igonje saine ret. Igonje wizana gigi nataka Kibwage nataka turanda so muti mokomoke utokwirana wana toteina no kwabera samangana education buno mwabisa ando totenga igwasugete go jibosio eka tokwirana kurwa sense mutuku yo mutimbogo majumuri ni gwetene tore na Samwel omweri Kibwage ekarande tutwero Omogano asumurubiri Omogano ne ototebirina kia kinete kurwa sense meri ya South Mugirango ande bana nyachiko totebi atotein boje turkumana ndi ajite isogega ande ndi ajite kurta kurwase mirimo ya serikali nandi ngasikia korete ngoira natura sentu ndende yakabiri omurigereria bu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Potters Haven ejeni sukuru egosomya kuru ebirazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bwato migirio jibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bwata borokia bwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosoraria chindagira chingia na boigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yomurubiryo CBC irumwano ase school ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja mbili wosobali kere email pottershaven@gmail.com
gmail.com boigo na bukuba kesimi asi namba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano no isatu inye Gusii enoti isano na ibere yemo kianda isano no isatu isano na ibere isatu isano. Bemano no manju muri on Ndizi TV karanda to kubwati umurubiri bw'umugano ne karodi tukorera to na Samwel Kibwage andete otwara umugano ya lilitanga nato tebina na beto mu education officer nande bana kartora na sentundire akabere to dato tainga yasugete goji ase umurubiri bw'umugano ne ganda ko bana into toska enero Ndizi TV obwansumusi ebono dingwazina ngwa beto mu education officer kai wasugete goji Kibwage. Okay. Egento nge kogera gosensu Kibwango goji asina sugete goji nyuma kondo mwalimu nimbete involved na kuneta mangana ye chikawa ekero tu atogonyere tunga tosie union ye to ye kawe siekwe ya Gusii tokarua protest tokakana ndo gwanje sieko ngero gatogonya intuya abamuraba kawo no bwana nyabuto mamboleo aseba ditwa bwate chikawa kurumata so tokaegwa okay toli keriruwe gochiboraya ekawa union tesieko ngoda to yesieko serikali ya Kenya minister ya agriculture alengo oyo chitaka gende gero gyuru stili Bruce Makesi ebitina gete bialenge kurwa se cooperative system wana singe na bete placed wosiwa abanyakawa abo nkaegwe nafasi no nyene yego chakoba mo officer we education na ye influence karuete nga omwiri yo takari bono mo kaigo bono tokerenga no mokale no mundo motingo kali kali rubeli ke basaka toirera likagenda se Sandys Minister for Colonial Ministry Bongereza ekawa yetu tiasieko so wone yodo tuna sere ndi chisiasa chichabo chia kinyumbani ndalindo roko kwasa wone kana nyoranga na tebi gundo mubungo South Mugirango na Bonchali I went out confidently no nyena nyorenga konya tinda kore ni ground work ngoyo gote dio so siasa po mono sagini sagini na South Mugirango abata ina Bonchali ngiki. Okay, put it this way. Sagini galengo molejiko Gusii ngima. Na yodo molejiko o South Nyanza. Kerto akawanite the 61 Kenyatta election. To ayirogete Kenyatta election. No Uhuru, no Kenyatta. I mean no Kenyatta, no Uhuru. So Sagini took that place. Akachi akaba mubunge molejiko. Wanako wakoro Lancaster House too. Egoto goja torigie independence election National Assembly bontalilechiko esaronele National Assembly so tokatwara 6 constituencies and the Senate nje Mugirango mate na Bonchali anyeni Mugunda anyeni Obasi na Bomachoge alafu Nyamweya nyari balionse na bagetutu bakagawana Sagini West Kitutu na Makone East Kitutu na Tom Mungale Mugirango rogoro kebaso Senate ikabaiga na wana twarenga 7 leaders kurugusiga wana kwarangiri goji ko so siasa ngwaje to ko so siasa kebaso initially na tagete lakini wana kana buyete I was very happy na ndenga kore mirimo yane buya sana I can count so many things na kore during miaka yetato etano asobogirango na Bonchali na chagete chinya gitari Ariana Nyamagundo Tabaka Netago those are the 4 hospitals nije shukuru nkachakira nduru alisina someti nero na chagete kagenda Igonga ngaja Suneka kagenda Etago ngaja Tabaka 5 secondary schools in one term. Indiro mojum. Nyo mwaka ki orenge mpaka mwaka ki. No 65. I mean 63 May.
paka 69 December 6 iko binde bina kolete bi education in a hospital and so proud ngambia lengo and they have done bia kolite mimi ya sana sabantu wetu. I also na gaje chi para chire buya pake jinda bantu are go mpenga nga para te ko ita egene tunu so na rantu ara siti para chikange sifa sana paka Nairobi abona watigiro bwalimu kwa soide siasa bero mujumbe ekarongo tabanga ma educationist ekere kiongo lichi skuru echo manomono ekerongo cha kanduru nalincha gete kereri nalincha gete nyanchwa nalincha gete na matongo which were not in my constituency. Educationally, I worked for our Gusii once study Abuanoka. Na ende teachers college ya very university asa kama leon university they are in teachers college na kwa jaget injina wole swali parliament swali geri kwa wole wana abuna ninda kumanga minister yanje yagache teachers college Gusii esomya balimu ekera ntubwati balimu baisaini agataba agarata he went silent wanega naji kuboria PS akakora magoso akandama mu PS ngige karuoro ngasoka kabona ndi kolige minister yonga ndande president ya mwana akora meti wana ngo ikanjira ntara tabi mitante bi minister yechibesa amangana ndi serikali nkiyato ngainete parliament ngaye teachers college kwa gajwe na yangire kwa gajwe ngane chibesa chibole ngaenda se minister yechibesa nkamatabiye college nere ba minister education ye itabete bano bangire kwa gajwe abantu bagomulinge serikali na bere ndimo ngo batayenga serikali tebwa tebesa agakwanege ntanyanje tomo abagikoyo through mpaka bona omweri unande iga ngote binga basateli kwenda Gusii Kenya is bankrupt and it is not agakesi miga uja semini education amoli ngwanjite college yaga Gusii yabalimu yaga jona lero so that afternoon I got a college Okanyala college kibon university woni aka momento so yaga chaka nyoyi to kaenda office yae akapanga ega no mo office in charge of training colleges and remember one this education officer I can with him on Tuesday following to kakoli abana interview to kajora abana musin to kawe kali jogo house jogo appeal court na roja de bagro ka jogo ke tutun sale akamuchinka lengo ka appeal na pachakire that was 65 ali teaching 65 May ngarata ya 65 year was a good year for me ngota nyerete Mugirango kya no kwa ngo mujumbo kanyereta limbo ke tutoma ne yaba Mugirango ya leo sine yaba Gusii so that the question was Kisii in Kisii general korwanerere gere na beto mo bisabu education I was in charge of the entire district dali Mugirango na lenge muchanda na bwate no yaba Gusii once so luckily na ndo mwaka oyo nkagenda United Nations session here back in September I came home with 320,000 pounds Kenyatta the University agenda Gusii chikaga chomo jolio teachers college chikaga bona Gusii University one so I used that to go to the singer akama koliko gaga kero mo china ba Gusii to ayo red tete ndo koleta na nduma yoto monto taisaini 3 days akama gatumuna kibakio manyana bon tali ongeri agaja ko school age bona kero gori ringa kiyo kwa beto mujumbe ko chitogera nande ntundele yakabere nje na betalimo but amo ngoligerere mawiji magega
I think nabongo tanga nabonde ngoge tanga na kolite gasi na yari sana 2 terms or even 3 terms gera bantu bale babete 3 terms watakola again baka boni ka batapuga di makinde yas Makona was 3 terms era na bete re-elected na ndaga jakawa nominated 3 terms but I did a lot more aseta mya intangan than anybody wanted. Ikarto digareta abu siasa ke kerongwa beto mojumbe kerokuriringa kia inu mwalinga bachumbe na boniga nakiokora magendo naro gose kerokura kombea Kibwage Liswali enko boli gunde nsinyo batebya abantu ekyera bono ni numurarore ingi kiabet sababu abantu akogenda ngaki bakorengani guna bali barengo for example onyine 1 year ngo agaje skuru sana chi secondary neje nyagitari ababandi bachiro ingi bagachire 1 term karati go yoberi 3-4 terms ingi akubara akorire Wonda kanena botango kori so nje yongoranga mbuya na bete na indi bintu na kore na obira isana montare ko kore na ine 3 or even 4 terms ekero mwaka secondary ya meu ngonya ko school lakini nje ngo isane gete na ngo akoreta bagira kemeremo na Mugirango na Gusii na Kenya ngo arigiti ndundende ya kabere naligire kabere naligire igalimo lakini mbali kwa iga constituency borab okay the bono korugabu ebine bina koranka iga na Gusii lakini nationally I played a role yo go to our cooperative bank. It was my motion bono tege Kibwage obwatera abutoranda sense mirinde studio to kwira na bono leo continent nationally kiare to taka somoroberio omoroberio Omogano na tutainande na kwatere Gusii kwa bigete binto gakore tamwe ya mali ukarete binto asense meri abugirango bono kwa chi national na tutaina mak kiwa tigete ngwira na turasentu dende ya kabere mwanjumuria toska Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo korera chigosori Ndizi TV obwansu bw'omugusi Bano mwanju muri gendera kutubwatia na ndena nabo tubwatia sense media mitandao Facebook nyora Ndizi TV News digital aba sense media YouTube na voto nyora Ndizi TV konya chinga kito tweet Ndizi TV News akaruto na Samwel omweli Kibwage oyo abeto mochumbo motangani ya sense media ya South Mugirango toerereri akorete wanale akaruto karusko national torenandi na rali akorete abirata to karati kite maki anena sense ito ya Kenya bona voto tena ngwaswe to national miri Mugirande kwa akorete ororo Kibwage
Well, in addition to that, binakwa nakara alibiege constituency. Ninga kajiteke kwanda kiandeke. Wonchali ali. Sunek. Yes. Na ujage. Ninjenge jagete. Na wata ninjagete teachers college. Nenye kitali nakwa nakara yatabaka. Ibinde bigo bire steel. Bigo tumeka na Gusii na Kenya yonse. Egendo kende na recommenda se parliament. Nje parliamentarily na wata chi motion. 65 year teachers college worked. Lakini ende omwaka oyo ni move the motion ya cooperative bank na era naende gachaka that year. Mention it 2 people Gershom Mumbogo lenge my seconder na Mwai Kibaki supporter. They spoke very well. He was an assistant minister of commerce. Lakini Mbogo was a backbencher like me. And it is the only backbencher motion yabete law as a parliamentarian thing. Kavere ajata kwa JM Karaoke awate. JM Karaoke never spoke about my motion. Near insurance. To the motion is in the law, the Ojari Kuruato in the General's office. Was a ministry, but again, Attorney General right. You want to make a marking other Navana didn't get a fault in our Bungawan. So, Gonda Samangana Yengi, Nanya National Bank, Navana Ruete Viranga, we need a bank, commercial bank, Chato Chandi. Nchenchi chandi to come education office. Kera mba chandi ta balimu sana. Ninja na stop at balimu mbaba sakwa kuchiwa sa cash. They have to open accounts it. Ngenga kieri karwa ngomalimu akairu cash. Yeah. 340 Rwanda. Whatever. Lewa akairu cash. Ine kuona kwa bigire motion balimu. So why elia karonde na rochiba chandi talia wano konde parliament we change the system. We have to have a bank. So tokarosi cooperative bank, tokarosi na national bank. National bank was 67, cooperative bank nero yatangante 65. Green Days Bank, I wasn't involved. But ewe tuaje kuritero kurua se serikali karu KCB. Tokamea kutwara jubengi chia Kenya. Ejini ni chia London ni chia rengi. Chimane chia London ni chia rekuru. Abani chiburanchi batumira gocha. So ebenki gave us a problem. Na hindi wana kento yeche iteko gara move cooperative bank in motion. Ekara na a chairman ya coffee board. Nkanyoro discrimination yeli ya rengensa na erega hali. Umusongero kwa nieka on Tuesday. Chiwa sache kebengi ya on Wednesday. On Wednesday. Titukerm. Into toko nieka hawa. Ebengi ya tuara chiwa se 3 months nganchisa inichigo cha Kisii for example. Or any other union. Tuaganya 3 months. Musongero nabi. To make it worse, wamanya go nchachi handling fee. But debit board. I got interesting about what you were. So I got annoyed. I think I engaged in a chimney. So I moved. Luckily, I ended up with interest in Chamber of Commerce. In Kuruna Ringe board, now in the Chamber of Commerce. The African Chamber of Commerce. In Kabiko vice chairman. So now what is out? Now they go on among the Asara. Na mangana yawe lemi. So we moved on. Ufanisi hao si alito agaje teko se na nje na gere teka agaje. Yeah. Chamber of Commerce. Buwa so ile union ni bona. Kwa kwa ile union ni jinga ke na Georgia kwenye tomo kusienga kia hiyo Kibwage. Well, our union, Kisii Farmers Union for example, was very strong. We had na watu wabwate kawe nyingi. Abatwara kubwati aba meru na abaikoye barabuwa sengeje bare 3 na batu aligete korengani Bungoma babwate kawa the union yabo yabwata aba member bake ne kawa nenka babwate
Lakini mwana kutura somo rubiri Omogano ne ingakie kawa rere kare goto bantu bakarutana ya tebwa biashara bya yetu bigakwa na kwa beta se union ye myake menge kurumaiga Kibwage na managers njengo itaanga teba mangana ya managers na siasa aba minister bako be kwa agriculture mbali go play Omogano bwa agriculture buya angonto bwate aba obisabe kahawa na aba obisaba cooperative bakoranga chi society nchiu lakini ino bago chiyiri go se chiko kubarikirete una wana Gusii nto bwate chi society okay anye kahawa yare Gusii paetramu yare ko ikera paetramu ngenya ya bwate paetramu in the whole world Egono ora tanga neri go liya bodete ya paetramu no boteneri obe obo be paka bono ega in fact we never been there tanga baba youth chiloni ngibata ko ligera bana in the district in the locations and in the sub locations abantu abo baro bono mukirikacha buna ngabo rabu igare nyansiongo aliyo DC and there is no other agriculture officer down here in the division or in the location baba sa jigasi yes ndi waje ko nganya ko Mugirango bono gaja go jeski mugaiga Kibwage well the settlement ya isoge to 65 lakini atoje 66 about 65 in Nyansiongo so I came here 66 September 12 waje da anacheta kuriri no amenye talent ekero naruo obunge I came here nkaraba 1 year ngaja nkanyore gasi ngana ndengero Nairobi gaski gwere ndere ye union ni rwata yose ye union tariji union jaba kaliye gas I mean tariji union jaba limi ona na jeriji union jaba kaliye gas ye union yaba kaliye gas lakini union ye jitajiri na vet executive officer motor trade employers association a section of the Federation of Kenya Employers Embe mana Omogano no maete Kibwage na jida kanyuma na ba karate tatara ndabu ngwegungu kwana mangana ye kahawa as a coffee board chairman now near kahawa now near kahawa sana because Njana the first African chairman of coffee board kurwa basongo 1932 na basongo boka bakabero Kawo Motangani and I sold coffee in Europe pakega aba songo baganja wana twarolire asikonya mangana I got price increase and I got quantity increase onko genda London International Coffee Organization you to Kenya yanje ile on 440 bags no 440,000 bags of coffee onko I'm allowed to sell 1,100,000 bags. That is about 3 times. No, yeah, it time. 67. Paka 83 was 80 something kogwa. Can you play a lot? The price na nyorete. Yeah, they cover automatic. Every 3 consecutive auctions, ekawe can maintain the same price. Yeah, maintain price automatically. You don't go to negotiate. So we increased our coffee prices almost every year. We kept growing. It is because Kenya Kenya market. One Uganda Kenya. And the price was good. Lakini managers and the leaders committee took advantage I give you one example without mentioning a name. Omontorenge KPCU manager. Now they work on 3,000 shillings. You know, 83 the period ya so 12,000 corona karueto.
he paid himself 50,000 shillings a month. Yoto debo kurumia wono jengare Kibwage agete Kibwage. 83 akalio musara kuwa moi. Ewo kurumia ngare Kibwage agete. Abantu abona nabali abakebono bonse bata nindu tamen bana chika sa administration rather than to kaenda so mulimi. Abakongo gaso. Abantu akaye chika. Kono kero tuendelete igara Kibwage nena kita kanyore familia ari ngwata nenga kieru kanyore besenja konye to kana dawali ndi mwaka Kibwage nayo gachaki familia yao ndi Kibwage. More as soon as I started working 59 I married at the end of December. I was blessed with my children. I don't know, sino didn't I get 10? My mother I get 14. January 86. My brother, they are all married. Bueno, yo man into jinaga jitenyo mbaba. No yo como bwati yo collect wale na kama bosongo. Na rebuaga jire moina. Abakembali bataragaje. Mbe kabisa bono nandi nataka na Kibwage uro bosembi bwa obo mweri gokyase umuroberi oyo mugano nabo kuro bosembi bwa ochenro gokyase umwanju murigirire oso umwanju mugusi kwanta to uriri kamera uro bosembi bwa obo mweri buri montara atake bategera kurwa Kibwage. Ase Gusii ndanda veke chinguru kabisa. Ntubwate masikani aliyo Gusii atuorogeti twachaya ni rebobe na ndi gosinekera wano mwachaka kwira abana chinyangi nyagitari batari gosubwa mbali gotusomi buna byari bire ono tukare komenya wano buna bagare kyara bagare toji barabuna omera number 2 obworo bwachire Gusii ntu Gotogwe talking and abakori emirimo tore na ndi abakori emirimo abaya nobody mibwetu bwaturage irigocha ono bori mibumbo yo obworo oburo konyora abantu bagutara busa batari gukora mirimo nilingana bune natabalia dia amasikani abarayi baitu basekerero nonye bakareke bakare karibu mwalimu. So ntobwato obworo asamangana yo okumanyike Gusii na kere ekegia to bekira story na ni short ngotabinga ki abalitora abakristo wesaka soma balawi iko kano Gusii oligete amasikani ali kiroro na raba Gusii babwatete lakini bwana ntobwatete ba Gusii ntobwatete bibiri oyawi ngaitogochi Wanto bwate Gusii se bibiri. Ego na jenare watanya ndiya Gusii bale kwancha baira na kabisa to gereke Gusii yeito buya amasikani yeito nabo ego no bwancha ni boli bwalengo bona njekera na akina inkorora abatata moke bakuru no Mugirango bagoja matalia banyunyuntana na bakaka banka mate ugankurwa na bade nyunyuntana uri ange chiteke 30 ngego nkukwana ni bale ngo bwanja ni bwaziri akuna rero mboyo ibona takokore na siri ya onererie kyaromete miaka ya okwara menyire miaka yega mundra bakora mbuyo lakini bano bantu mbakari gukora miaka mingi siri ya onererie na ndi no mokongo Kibwage njeti ndi mokongo ndaka mupira usena na kamanyokire rero ni monyokere lakini mokongo uri kwara lire byaga egara tware ko liya district ya Urabu na Makone bora tu asere tu Gusii togo cha toga swa kolera ali Makone ono togo enda maandamano ngatabi Makone Makone na kero wano ta manyokete njina manyoketa Kenya jae gari konyora lakini bwana ntebi manyoke ni manyoke tinka enda maandamano teatori yenjire nde tanyare district ego aso bwenge gento ngotaba nkeringa Gusii baitoga barenge go karanza baigwana nonye tubwate kaliche tubwate tarigo korakende igo tware ko so umuroberi tobeka abana baito chinguru
orore gonchore lyokonene Gusii Gusii ntoli baliri magogoti ngagenda America nganyo Gusii olenge water engineer California the population ya 17 million akoba amachi bantu bamwanjete kweri wadera Gusii mbali baliri Gusii bacha matuto mena batu ngagenda Jerusalem ga Israeli nganyo mwana onde mu murumu abatu asometa ko mu Kisii school ororo ogosomya ba Israeli remote sensing ngomuholi tata Gusii na ngainiete ga kabwa bana bachukuru ba Abrahamu agoja ko basomi remote sensing ningi abunenze ya Israeli wana Gusii yitese ine to compete na ba Israeli to compete na ba America na ba ketole ngintu to gwe chayira mono igo mbe mono Kibwage otebire na ndu echayo mu Gusii no monto mabau aise kwe toma kabisa na boto gonyana tu asukiro jibo simbe mono mwanjumuria karagwera libagaria oli abene kuri iri umuroberio bumugano waneka twarengena Samwel umwere Kibwage uyorengo mochumbo modangani asensemeri ya South Mugirango tumirane na ndengi weekend kanda koradero umuroberio obumugano one ikarondo jiji producer jane jarenge Metsera na Joseph abwatene kwena kibino umuroberio gochira senjira yabene eliane Brighton Makoli.